Usim karai maruet ba kensiam menta kasi lalum lalang ye kirang ba snong jongki nyotuli snong ki bahab apo kjinya penwei pot apeng sarkar Meghalaya bat Assam ha office trekam kejong u hakhandai mer baridwa kabala penlong usim karai maruet banlum manlangi kirang ba snong kadai nak benta ban penpau ji sokhia halo kajing perbana jong mitrang ba kajala ba katu kat ni teli kichaka ki bahab apo karai maruet kum kamai khuli khanapara pilang kata pathar kucikan kindan ki katu kat ni kichaka na kinik snong kinlit no saka Assam ni kum ki try strong kene try right te kadang kadang sukta hai kendian namar unlikely kita kum apa waktu ka solution kene no saka Assam te ni so si hala musim lajang ban sukta ya ka chika mission te kala khot ikine ki ban yo shai ba ni jintip ka khamnya khot kine ki ban song put markhap tu Assam tu tinggi laiwan tak ni sing lai discuss tinggi apa kum kene ka we ka wa kadon tu ka pung apa mai khuli katu de ka 100% apa Meghalaya te apa hakas Assam border solution pat kene sepo Assam te kata lu ka pakta ba ini sene te kum juru kum kene ka we ka dreamland fully kene ka Meghalaya kam di dispute area lo te kum lu kene Assam te kata lu ka pakta ba ini saka yang lagi ni dia kum kane ketel kem bat kane bas pick up point po kana para katu ka dispute lang tangba katu kita ki try pat ke try jika tu kia kun kes muta kala po hadu Supreme Court te kini kira job ro kane po Supreme Court te kalong ka ba susi ba kum kane cha Assam ba ni job na po High Court te kum kane ka grabiat kalong jitep po mai khuli katu nya kun kes po High Court katu te katu ni la job na po High Court ro katu kalong jitep te katu kane sangi te kata ni sutna hende ya ka babdan ni ka jakum kan dreamland Amazon Park katu kum kane chaka Assam na ba kam dan ni ka jaga tu de te 100% sangi ulai ka jomni ka keslar ka po Meghalaya te baksa katu ka pung tu po mai khuli kam ni ka dispute dia katu kade bi ka sangi te kata ni susi te ni ong ba ni alo matang ni kapat ya ka government bat ya ka social batang borok te bakin penhabian ya katu ka border Assam border solution ya katu ka bami ya katu ka hakini kising te kwa ba bakin bebek yang katu te ngila munjur bakin kapat ya government bat sa social bakin sim khia ya kana kam bat bakin bebek tang itu tang kata ka kapat dumi ki sarkar bat ya ka social kabhai bin khot nadu ki grassroots level ke man pembek ya kana kam tang kata ki kapat ki snong na per bat nangaro Basno tengi lai shup ko ki jirai ba ngin thop yang sti sa ka distribution ba sa government ru te ngin kapat ki bakin recorrection kan ya katu ka Assam border solution kan bakin ami hakini kisi te bakin recorrection ben kata kena ban tak yo ba sa sa border te ngila rai ba ai ni tho sa ki government ba sa ki authority ba per bakin penya ya kana ka kam